antu murume wa kurubwa gatigati na mukirite mpuro ya Kathatina Nyanje akirikana kuiya nguku cia muturi nterece gatita wiru kuringana na mwene nguku mwana wawe no wonere antu bairi bakiaga nguku na niriugire mbu muntu bukutiriria aturi haria mwambo mombere gutoroka na nguku imwe munini wa Chibunturene na menerete bukatha untu bubu akiuria antu kuimenyera na kumenyera into bio kagitena gaka kathigungu. Guko intura ya gaita mbari cia wiru wandia chogoria kiri gicigo mbunge kia mara muthenya we mundi muthaka wo kurubwa gatagati agwatitwe ya kija nguku nturanie nu aturi kumira na kumunenkera ntiki ya Kathatina Nyanje. Walikuwa wawili, huyo mwingine akatoroka na njogoo moja kubwa sana, huyu mwingine wananchi wakakimbizana na yeye wakashika. Ndaigwa nguku ikenekena kaja kuma kuona kaja ndora ni antu bairi omwe akuthukite ndauga mbu ajari bako nero betire alafu mwingine ajujwe jajo atetheria kumugwata. Ringana na mwene nguku kabegirwe nguku igikaya rukiri na kana kao kumira karona antu bairi bakiya nguku bakwonwa bararinga kathaka nabo barauga mbu kirindi kiraumira na kugwata omwe wa ciaoro kwijite mwera mwambo twana muona kairi na tentu kwe moyete nture eno nageretie kuthinia nture eno na kuringana abura turari tweciria tumwethie nibo twacokerwa tona na ati no tuciere tonaga tumuigirwe kiao tu ndeto-ini ikuyiritwe ichabuchibu wa ntura ino cia wiru ariuga amba nturanie nu bagutabarikia na batikureka kari bakiriria na bagea na toro tugo na barari bairi umwe atamuka indi umwe amaninjo ku arrestwa ni members of the public na niro mbombire kwija na mpwi nikenda nkinya kesi niu ndethira mwamba mwa gwitwa Murithi Mutegi Kigocorai emugwate na nguku na emurie muno ni members of the public ndabera batie kuyukia sheria njara njiao na nikyo batigana nawe na tweta Chogoria police station. Baturi baba bantura cia wiru na ntura muturi bariuga barari bakwinywa iwamba bwa nguku mburi na nkinya into bingi kiri nturenu. Security lala kaja, security team inalala inje. Wiki hiyo iliisha, mwingine alipatikana area hii, alivunja nyumba ya kuku, akatoa kuku 10, akaenda nazo. Lakini alipatikana wakati alikuwa anatoa hizo kuku wenye mboma wakiwa wameenda kanisa. Tuteko mama na tote mama nonto tutetikiria ria mtu kanitha kana riro mamitoro utumba ko mama nonto bwa kanyamo kari othugumite kanyamo kari age gaku nonto wanto tababa tuluga riu thirikari tio tweta ene itura ni tio tugeikaria riu. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.